Hello kagayam, welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. At mananti gayam yung mga kakamakas manang biyanang, kanti original, ngakin drama iti biyag ti tao drama. Amang kabkablaw kada kayo, itinaragsak nga oras kan aldaw yu amin ngawan labas. Manipod ka ni Kabsat Pabling, saan napod no anagan tintay drama itangam sakbay na, makablawa man pa ni Faye from Riyadh, Ferdinand Flor, kani Joselito Madriaga. Kastimanti ko na ni Kabsat Pabling. Dear manang biyanang, iti kapigpig saak nagagetak ngag trabaho iti daga. Da kami iti asawak. Ket no damat gadan mi, idulin ko takayat ko tagurnong iti ado a kwarta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Mga nainwanain, nakaluto akaw. Anyat linutom lakay. Ay, katin na po'y agdepot na pala iti asem tanay. Gawat ita. Na, naglako tamat iti baboy iti kalman. Ayan tinaglakwan taya. Tay nakigatang iti naimas amasida. Kaya da, di ka man matagbalin na barayuboy, huwanay. Iso nga awan aasinson, tibiyag mo ta barayuboy ka. Imbak bakit mo ti kinabarayuboy mao? Ay napableng sa anak abarayuboy. Sika ati kirmot. Imot ka, laklakayan. Saan a panagimot, tararamidag, no di kat panaginot. Kermat ka kidi Saan ka matakastay day? Ngam idilim makaikan. Isumutan ti panagbalin mo akirmat. Kahit, kasano nga raw may saganaan ta ti panagbakad kan panaglakay ta, no di ta aginot. May mayat no da kwartata no nakapsutan. Tapno manang dantan to daangan iti mga sikaso ka data. Narigat ti mang namnama kadag iti anak ta. Kababaeng. Nasingpet na giti anak ta, lakay. Patya ka di na tabaybayan. Ay, basta agurnong ta. Malah mangan takit din. Agsidata iti target. Naimbag to na no, makaurnong ta ni Tiado akwarta. Tauray agbyag tantaw nakasla doon kan dunya. Ayan tay natang aday tilamisaan aya, tay suntilutwak. Awanay, inla ko kaon, tay supay ti mapaglakwaan. Anya? Nagnginat ni nating ita. Iso di ka basta mangal iti mula ta anatang. Imbes asidain ta, ilako takiday, tay supay may nayon iti urnong ta. Ay na, nalabos ka mat, pableng. Pati mula taan natang, yimot mo pa yan. Sana panagimaot. Panaginot ter aramidag, sana panagimaut. Datantumad la adu ati mairanod bakay. Nay, nagkapwang pableng. Hindi palingkay. Ay, nakitsinda ka. Ay, nasalamat. Anyat pinalingkim ngay. Ibalis mo, ito'y ginatangkaw, tayo nakagpulisan. Dagaangin na, ito'y badok. Anya nga ito'y ginatang mo. Na, asin mait! Ay na, nagadong asin dito yan. Anya kamatan pableng. Puro asin ang tilinaon ti kusina ta. Unay kamatan. Kunaklan o gimatang kay tinaima sa masida. Ngam asin mo ito'y pinalingkin. Mangan kayo lang, nanang Ado tinaluto ngayon na po, ikan masida. Ay, awan man tan masuro na kijay balay. Nakaimimot jamayaw. Awan serbina ang agbambanog kami agtrab-trabaho. Ilamang naman ti pagbambanugan mi akwarta. Da kayo nga minti manggigam, nanang. Ay na, di na may talag ti kwarta kanya, kanak ko. Iso, ti mangigigam ti kwarta may. Apa, nakano, pilitak nga lang. Anya? Simmabaling arog ti ugali jamayo. Saan matakas jay iday? Ngam nagbaliw matun. Nakaimimutan. Amok ti kasta nga ugali ni tatang. Sigod imped. Ngam ti kunayo pati sidaan kat yimot na ay madimot ti na ti kasta nanang. Kasano pumigsa kayo no asin laeng ti sidsidaan nyo. Ay, kasta nga ron ti ugali na. Iso abagbagaan nyo mamadya mayo anak ko. Winaw? Pasit nga tan ti panagkabaw na dayjay nanang? Saan? Ubing pa'y mutab nagkabaw kuman. Pati sabon kas kada shampoo di pa'y gumatang. Iso nasugsug pati bukon. Tadi mangamin masabsabunanan. Diyla paglaba sabon tigagatangan na nukwa.
Hay, ala-ala, bayan nyo nanang. Taikan kayo iti sabon, kan shampoo yo. Ay, amangan no pati toothpaste kat awan. Ay talagang awa na. Asin ti pagtututpaste may. Nauma ako ni ti pasig nga asin. Asin lang arod ti masidsidan. Asin pailat pagtutpaste mi may. Ay, nauman to ngiwat ko iti puro na apgad araman. Nay, ananwam day ta nagdakkalakawayan pablain. Napunaw tayo sigud nga alkansya. Isa mga rami dakmanan iti sa balay. Manuturnong mo na ya. Ay, jakambaw. Basta adumutin Ang kurang pa na jay. Agur nung tapay iti adaw. Di ka pa'y lang arod ibang ko. Yagmaw ta siyak ti mapan mang ibang ko iti kwartata. Ay saan? May mayat no alkansya. Ta mabantayak anaimbag. Delikadaw iti bangkaw. Delikado nga. Kano mas safety ijay tabang ko ka nga road. Saan? May mayat iti balay a pangidulinan ta iti kwartata. Ta mabantayan ta anaimbag. Tatang, naibagan din na ng tiar aramidin nyo. Pudno aya, nagtip-tipid kayo. Imutan nyo magkaroon ti bagyaw. Saan lang may na makaawat yung inayaw? Agin ino taklaan. Barayo, boy nga minjay inayaw. Di kayat na gatangan na amin na kayat na. Nga uray saan mo't akasapulan. Una, ngam agsida kayo mo't iti nasustansya Uwantaw. Inton makaurnong kami iti inayaw. Narigat nga mintiawan urnong na. Nang runan o kaste mapanan ti edad. Awanin ti rumbang ayurnungan nyo tabakit kan lakay kayon. Di da kayo mo't baybay ano bilang? Lalaka, tagsaw. Ngam narigat nga ramida in aldaw. Ha? Kasta ti kunayo ita. Ngam ito na datayon iti sitwasyon. Awan lat ang muka. Iso narigat ni Mang Namnama. Agyaman naklangan iti dayta na bagam anak kaw. Ngam tay na kunakaw. Awan kastay agsiguradaw. Iso masapaw nga agurnong kami iti inayaw. Papanam ket pananganay, nakadasara kaon. Mangan kan tadabiit papanak. Mangan kapay sa karumwar. Ay, nabsugak pay. Mangan kan tanag dardarasak. Sige, mapana kaon. Madlaw ang nabisinan kayo Ay, wala tanay. Kagap-gapo mi ijay gardeng. Nga mawampay na ima sa masidamot. Asin manan jay parada ti amayo ijay lamisaan na pangidip-dip palan may tinapaw. Anya? Uray ko mano palubusan na ngagluto iti sidaat nga uray puro anatanglaan. Hanggang kailalaan na matala ka natang. Isupay ka no ti mapaglakwan. Anya? Ay, nalabos mo't ni tatang no kasta. Ay talaga, iso pasensya ka na kanayo na kung may makipangan dito'y balayo anak ko. Dito'y balayo mga min di kasit kan dita balay. Dagiti babalay ti kakabsat mo ka medyo adayo basit dito'y. Ala-ala, sana problema day tananang. Ayaban yung kit di pa ni tatang Tamangan mo dito'y. Di na kaya ti makipangpangan day jay. Nangato ti pride na. Amoy yung ti ugali di amayaw. Na pride. Yawidan nyo iti sidaan na nanang. Ay sana, tago nga. Kan, di na kaya ta makipanganak iti sabali. Ungtanak. Nalabos mo't ni tatang. Imutan na mo't ti bagbagina. Ay sana na nasaya atikas di nga aramidon na nanang. Ay, mauma ka mang bagbaga. Saan matadumngag kanyak? Kan mamin ano abagaan yaw nga mawang madangdanggan na. Natanggan lata ti ulo na. Wanay, saan ta amangan itang agsapa? Nay, apay ngay. Isupay ti kanantangan na paoy. Kanantan tao no pangaldaway. Kaya saan tang tumanay na mangrabi ay. Agdayit ta. Anya, ay unay mata pa ng parparigat mo kada taon, pablaing. Maulsar ti tao, iti kasta nga ramid mo. Saan matasi ka ti agdayit? Luata. Ay, nala, tarumwarak nga rudbiit. Papanamanay. Apaya basta simpo ti panangan, rumwar ka. Papanamaya. Awan, inaklag pa angin di tarwar. Sige, mabitak lang.
Dahil pati masidanan. Mangan kaya na imbag. Di kaya bisbisin. Ay talaga mga anak-anak ko, tadyak kaya tagsakit. Maulsar ti tao itararamidan dya mayaw. Mabagbagtit sa ngaminang. Talagang agsakit kayo, ano di kay mangan. Ibagayo ka ni tatang, tao may matmangan di ti balayo. Ay na di na kaya, Taldo. Mangyawid kayo tungaron iti masida, tapno adda sida inyo. Kan mangala kayo ti bagas. Adaya, ay alamang nga rodan ako. Katagyaman ako na Nay, ayan tay masida ngayon sangpot ko ngay. Tay intad ni Aldo nga naktalakay. Dahil labo ka labangaws kan karnay. Wen, adapay laok na abagas dayjay. Ay na, inla ako kon. Aniya? Apay ngay ka intad dyan naktaday dya si Danta. Unay kamot na nalaklakayan. Isupay ti kwarta mapaglakwan baka may ngamin ni kumpare kita ikat nakita na. Idi imbagak alakaw ay ginatang na matadagaos. Sa nabalay, ta inayon ko iti urnong tanay jay bakay. Ay, Pableng! Pableng, agring ka man! Riniinak ka na wanay. Wanata, mabangbangungot kan sa amay. Naiturog mo dito'y papag. Ay na, agyaman bakay. Agyaman ta riniinak. Apayaya, anyat na itagtagaynap mo. Dandani mabangungot aksan. Distay ipankon bakay. Apayaya! Nailungunak ka naon. Kito ba'y tayabak ka nun iti tangatang. Dandani ak sumangpet iti langit ay ni diriniing nak. Ay na, naimbagta riniing nak bakit? Aniya? Hindi nga minrabi ay. Natagtagainip ka ang makabulan la ka nun ti panagbiag ko dito'y lubaw. Ay jack-in kan kanon na niya tagtagainip ka. Hindi kwan, kasjay mo't tinay tagtagainip ko itay. Anya? Ay kat, agkararag ka ngamin, sakbay maturog ka. Tapno sana kasta ti may tagtagaynap mo. Agpayson samod na niya bakit? Umadanin sabot nga agpayson ti apit kaw. Tila ibagbagam mo. Nanta mapanak man ni Gisilid ta. Adaramid ag. Wanay, di ka pa'y maturaw sa tulungan nak ngagbilang. Ne, anyat bilangan ta. Tay urnong ko akwarta Mabit lang, tay irwar ko tay karton anangit kakiti kwarta. Nay, apay, binatak mo na tay alkansyam. Way, inkabil ko nito karton ti kwartata. Ay, kita man ay, nagadaw. Na, ado mga agpayson. Ay na, adasag sa sangagasot. 5 gasot kan sagsasanga 1,000 pesos. Wala. Nalaeng ang kurnong to'y asawam bakay. Iso aswertem takas kanyak tinagbalin nga asawam. Inta nga ro ibang kuday Delikado, no dito'y latan balay ti pangidulduli nam iti dayta. Ay isaanan, usaran ta dayta uy. Igatang tay ti kasapulan ta. Ay na, nagsaya atin ngay. Kasta kumapay la eday, di nagganas kuma. Way, manula atawa na inti pa nagbiag ta dito'y lubaw. Iso nga enjoyin tan ti agbiag. Gusto pa na tatrabaho. Aginanatakit na inta nakapsutan. Wen nga rod mabambanog ako ngagtrab-trabaho iti daga. Inaldaw mabanog ta. Ngam asin mo ti masidsida. Awang ganas na. Iduldulin mo mga ngamin ti pagbambanugan ta. Saan itan, ta nakaurnong tan. Padasin ta magtiagbiag akas na doon kandun ya. Mapantay ti lugar, akayat ta apapanan. Ta damit kwartata nga aramatin ta. Kanin ta may nakayat ta akanan. Gumatang ta, tinapintas akagawaan ta, kanda dumapay. Nalangarod lakay. Ay na, maragsakan akman iti dayta nga imbagam. Kastawan ti kayat ko kan ka, Pableng. Aldaw mo't gaya man. Happy anniversary, Juaning Bakit.
I love you. Mwah. Ne. Itaman pa, malagip mo ti anniversary ta. Ay, maliplipatak pa ki, dinday tatanabayagan adita sinilibraran. Silibraran ta itan, tadan kwartata bakit. Ah, Agpasken ta di ti balay. Ta gumatang ta iti litsaw, dakkel a cake, ken agluto ta iti daduma paya sagana. ay na, sayang samot ti kwarta, lakay. Ah, Intalamangan ijay plaza na, isupay ti matipid ta. ay na, may amo na ita tipid-tipid. Tadlangarudan kwartata. Anya? Ngala, ingagdiramusan ta mamigatan. Nagluto ak iti karnay. Karnay ti pamigatan ta. Ta kalpasan na. Inta gumatang iti mailuto asagana baka eh. Ay na, nagdakkel mo't alitsyon day tan tatang. Wine, papas tayo amangan iti kasta ita. Kakaesuna nga na may gatang. Kanuray di cake. Nagdakkel di ginatang siya tatang. Well, atam no makawaras. Oh, noon ay dasar amin ang makanan. Mangan tayaw, tanay mabisin tayaw. Aldawan. Ipableng, gusto daytan. Nagadulang arog tikinan mo itayan alitson kan cake. Sa itamang mangan ka manan. Ay, ipapas ko ti mangan. Itakla makaraman-manan iti kastoy. Na, di mo biglaan Intun bigat manan Amangan numaikawat at tiyan mo. Tapuro asin saan ti kargana. Di mo man sang kaulit na ita. Napalabas na itan. Sa bali itan, bakay. Walay, agring ka man. Walay. Apay ay alakay. Nasakit unay ti tiyan ko. Maululawak. Nasakit ti tel-tel ko. Ura ti ulog. Apayan ngay. Ay, makagas. Kaputi. Lakaro sakit ti tiyan ko. Anya? Sakit. Ay, kasalaw. Kabaalam ka di pa. Iwan no saanan. Ano saan itarayda ka ni Diyo ospital? Di ako nagkabalan. Awagam na iti anak na. Itaray na ako na hospital. Tatang, nanggagyo ti imbaga ti doktor. No anya, dagiti sakit yun. Juan Brenda, langagaw. Apay ngay akas kay. Nagadumot gaya man ti sakit mo, lakay. At da sakit mo iti dalam. Diabetic ka. Ado ka no pa iti bato iti kidney. Kan adda pa'y gallstone mo. Ayawanan. Naurnungan ti bataw di tatyam mo. Tatang, gapuday ta iti naapgad nga impapaunagyo idi. Kan high blood ka pa'y gayam. Adun ti maiparit nga ipaunagyo ita, tatang. Iso apilyen yo, dagiti ipapaunagyo. Tapno saan ako maro ti sakit yo. Mangan kan lakay. Adto ti kanam. Niyamat na itay itid makanak ngay. Nagbasit mait. Kan anya ta sidak. Puraw anatag. Ayan ti karingay. Nanganumat ti karne, Jeref. Bawal ti karnikan kan. Kan saan nga amin a fish kat mabalin kan ka. Dama la bawal a fish kan ka. Anya. Pati asukar madikan kan. Amin anasam 8 bawal. Ay. Masapul a puro natural ang makanti pa unagmaw. Unay matan ti kastawi. Nakaano ang makagatang tan iti kayat takanan. Ano mat kahayaman ti may parit. Kasano ma-enjoy ko ti kwartata ngayon lukas taoy. Pagagas mo malaang ati urnong mga kwarta. Bambanong. Nagtangkan to mga minti ulom ide. Anya ngay. Gapoy tinalabos na pa nagtip-tipid mo na daan ka ni ti sakit. At dapay gayam ulcer mo. Agasam ngay day tang agasam. Nagadaw ti magatang nga agas mo. Pasensya kan bakit? Naimbaglaki din na tanapa na nakipangpangan ide babalay dagiti anak ta.
Iso ka day atong galpan na nga ni day kat rumrumwar ka bakit? Wan, najak maanusan tar aramidam. Iso nga imbirok ko tibuksit ko. Ay, sorry bakit? Manyangay di si kamo lataglak am itikas nga aramid mo. Gunggunam kunak kumangam saan man laangan. Takaasi ka mo talaklakayan. Papanam ko na Di taman balay ti karo balakay. Agdibo ka no tay balasang nga anak da. Nagpartida ka no iti baka kan baboy. Adan sapay ka no kalding. Anya, nagimasay. Ay, talaga na imas. Ngambawal kan kalakay. Iso adi ka umayan. Tamang ano masulisog ka mga iti may parita ka nam. Ibalkutan nakto nga ron Ay saanan. Inton kumaro ti sakit mo ospital manan. May bus ti kwarta iti ka ospital mo. Nagadulang arudan ti aga sa magatgatang. Aywan adalinutok anatag. Iso ti sidaam. Kan basit lang ay naputi ka nama. Kagudwat ta sa lahan. Unay, mati pa ng parparigat mo kanya kung bakit? Tanyat kayat mo, may daras ti ipapatay mo. Wano agbyag ka pa itinapaaw. Agpili ka. Siyempre, agbyag pa itinapaot No kasta nga raw, di kag sukir-sukir. Di mo ka na nagitibawal kan ka. Sige, mapana kaun. Inanusak tinag-diet tapno saan ako maro ti sakit ko. Manwa bulan, akasta tinaramid ko. Aging nga inot ang nagsubli ti pigsa. Katita, mabalin kon timangan kadagiti maiparit, ngam sa gabas sitlangan. Sana nakasiti sigod nga awan limitasyon na. Kat timat urnong ko akwarta, naibusan ta isuting katgatang mi iti agas ko. Kataging gay tagag-agas aklata. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Ngam kitdi sana kamapukawan iti namnama, tamok nga gimbagak tumatlaang, babaan ti tulong ti Diyos kanyak. Alakastan, tuy kapsat manugayim mo, pabling. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritan ti may sakap sa atwanagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose, para iti script, kan para iti drama, ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagnina, kada tayo amin. Hello gagayam, manipod iti gayam yo, Jenna Almoite. Makablangawan kayo amin, itinarag sa Kapaskwa. Merry Christmas kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kanikap sa dodong sa naapod no anagan tintay patangatang wano drama ita. Ngamsakbay na, makablawa mampay ni Dominic Manibog, Flory Castaneda kani Lovely Agtarap Valdez. Kasti man ti kunanikap sa dodong, dear manang biyanang, at the live-in partner ko, kat adadwang anak mi. Ngambaya ti panaglabas tal daw, at nakaibaw-ingan ti matang ko, kat gapoy ti daytalim mamiisak iti asawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, naglamin man ti panawanan dudong, panaglalamin man nga minan. Agulas ka alakay. On sa bali nga ulas aya. Ha? Ni, apeng agbiro kay ti sabali nga ulas. Itamang pay. Sigud mga agkakaulas ta. Nang pupta ulastan. Mangirwar ka ti sa bali. Kano kalablaba da ito'y? Naminsan laan na usar. Basta mangirwar ka ti sa bali nga ulas, tadyak kayat ti adda ka ulas na. Naa. Apay, di na kayata nakaulas, dudong. Mangtid kakit din inti ulas. Nagaduma na sa umon. Ayan na eta siya kung ti mangirwar. Tayo nakman maturog ija sa alasan. Apay, andat sagsagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo Di na kayata kaulasan. Kandi na kun kayata kaida. Anya, apay, nagapa kayo, aya. Saan mat? Ngam bigla mo lahat na nakasjay. Kasla timam na mo kanya ako na. Anya, At dan sama chicks dyan anak yun nanang. ay, Naminadong amina na naitagtagainap ko dayta. Kan kasla agparparik na kanyak. ay. Ala, bayam ta kasaritak tuman jay anak ko. Halot putag, anaimbang.
Kunak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Si kamo gaya manak ko. Malala. Umay ka, subrikan. Yaman nak nanang. Apay, naggapwam. Rabrabi ay. Nag-overtime ak iti trabaho ka nanang. Makituro ka man pwede iti balayo. Apay, di ka agaway. Saan? Masadutak nanang. Makituro ka dito yan. Na masapak to lang agawid din bigatin. Aywan. Adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay ka naw, adi mo kayatin akaulas jay asawam. Kanya mo day siya babae. Pati dagita, ipulong na kada kayo. Uraya sino mo siguro nga asawa. Lusigaw nagkakaulis tayo. Takala at adinan kayat, ti makikaulis kin ka, ay talaga adumlaw ka. Uray siyak mo't ano bilang. Uma ko niti ugali siya manugang yun nanang. Kano nagsingpot jay asawam, nasikaso ka na kayaw nga agama. Wala. Nagngiwa. Managatapay. Marabyanak labasit. Nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Taagda magsiguro no papapanam. Kanayong kamuingamin na marabyan. Kain, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kin ka. Ay, awan nanang. Pangasiman mo. Tadiyo kanunungan di manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap-atap. Ngam, awan babae. Awan nga road. Awan, nanang. Nagturo kami di Rabi Dudong. Ay na, paulit-ulit mo dito adamag. Sinong batak lang nga ro di tayo? Ijay balay na nanang kunak. Ape nga ro na di ka nagawid di Rabi. Ape naturog kay Jay. Narabyan ka siguro manan niya. Iso di ka nagawid ditoy. Ape nga kasta kamot ng Dudong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yung tagsukata ko. Malaha daw akong ititrabaho. Mangan ka pa isa karumwar. Saan eh? Napsugak. Nagkapiyak ija balay na nanang. Makitam, pati mangan dito'y balay, di mo pa'y kayatan. Iba ka man tagpay so, Dudong. Maumuma ka kadikan niya kon. Saan atila damdamagam? Makarengreng ka. Sige tani, aldahon. Matrapik ak tumanan. Ha? Nasapa ka matita, Dodong? Oh, Jenny, I miss you. Alalala. Mabitla ang tairikap ko tiri daw. Ang mga no da makakita ken ka dito yun. Awan overtime mo ita? At ako ma, nagpakada ka manan. Takayat ka makadin na. Agyaman nagtudong. Kaano nga min aya sinaam di asawam? Live-in partner mo, kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Umak nga rudan kang kuana. Sikat kayat ko akadin na, Jenny. Ano pa lang arutiar aramidem. Sinaamon aja gurang a live-in partner mo? Uy, talaga sina ako ton. Timing laang, Jenny. Namnamaag daytahan. Well, sikat kayat ko ay altar. Sikat kayat ko akadin na itaag na nayon. No, kasta, ikasar na ka talaga, Dodong. Uy, ko na laro. Isungag sagana ka, ha? Taapa man ang masinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Lakay, agbababain samit jay anak ta. Pag ko naamay, Ta idinaturog dito'y balay. Adda kain inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. anya? Kan saan basta agatap jay asawa na. No, awan panggapwan na nga agatap. Tida pa'y lang amin agkasar. Ano ko na mga agbababay? Apay apagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At dadwa nga anak dan lakay. Anawain takit di jay anak taa. Tanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ter aramidin na. Kaasay dagiti apo ko talakay. Nanang, tatang, agbakasyonak. Ganda kayo pailaan ti pangibili na kadagiti anak mi kini Ana. Nay, apay, papanam anak ko. Kun pagbakasyonam. Apay,
Di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan, tatang? Agbati da. Pagbakasyon am aya, anak ko. Basta adayo a lugar na nang, tatang. Amangan no duwalawas ko ijang agbakasyon. Iso ajak pelagawi di balay. Pakikum kumustayon to dagiti ubing, ha? Nalang arod ah. Basta ibat siyam ida iti allowance da, takaasi damay. Wen, da kayon ti pangital ka kiti kwarta. Tadyak maitalag ti ni Ana ti kwarta. Ah, Ni Ana ti pang tidam-a, ta iso ti asawang baraw. Amangan mo pagsugal na lang ti kwarta, tatang. Nana, pagsugal na. Kaano pa'y ang nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay ngay apadpadak sumutin jay asawam, anak ka. alakit din. Alaan yun ti kwarta, tamapana ko. Diya akong nagpakadakin ni Ana. Da kayon ti makamu amang ibagakin ko na iti panagbakasyon ko. Apay ngayakas jeja anak yu tatang. Napanak lay di palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasan ko. Damdamagan may, ngam di namat sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yumatin pinilit ngay na mo. Ha? Kung konsensyan yun sa mga minti mading araramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasan ko? Ano ka na yun, may pagbagaan di anak may. Apay nga ron nakas jay na ngay. Basta pumanaw lang tanong kay kaya na. Agpayson sa mga minti nabayagan nga atap ko. Adan babae dyan anak yo. Tinasaya at awagam. Tadamagam no sa dino te ayan na balasan ko. Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kun dyan anak yo. Anya? Tiyan mo na, agbakasyon na. Ngam di dalaan mo adito'y dagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga ron. Namdi mo pa'y lang amin imbagat yagpay suka ni Ana. Huh? Imbagam kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko ti pag naitang. Ay, saan Sigurado amang riribok day. Sapay apera day babae. No kasta, makalawas mo lang nga agnaid dito'y. Makilan to, Jenny. Ano kas-kasano? Dito yan ti pagyanak itag na nayo. Oh, agyaman at tutong. Talaga gayam alaw na. Oo na. Unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uy nanang. Adan nagdamaga ki jay. Saan ba't gaya man nakabakasyon iti trabaho na? Sana pud no ang nagbakasyon ti anak yo nanang. Anya, kahit pagturturugan na nga rod ngay. Dayta ti sumaruno at akwatag nanang. Ha? Mapanlakit din tay atap ko. At da siguro sa balya pag-awidan na. Isa at akwatag dayta. Ada tao, Jenny. Adan sa nga ilim. Awan mo't namnamaag asa nga ilik itahani. Asino nga ron day tangay? Ay, bayam, inaklangin kitaan. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan ti asawak. Dodong! Oh my God, ito'y! Dodong! Apay, honey. Ha? Apay nga da ka dito'y Ana. Hani tarupam. Amay ko. Anak pa nga asim ha. Di ka agiskandalo dito'y. Kunak tupay kat. Di husto tinabayagan nga atap ko. At da babaem. Ana, pagsasaritaan tayo din na sa yada ito'y. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramidam ti kas ti kanyak dodong. Anya tinagbasulakan ka. Pasensya kan. Nga may mayat na agsinatan. Tasaan kan nga ay ayaten. Anya. Wen manang! Aklonem ko matigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo? Tasan kayo nagkasal? Awan kamat mo kan ko na? Di ka sumanao. Ta sana si kati kasal saritak. No dagiti anak ta, suportarak idaana. Bastag sinatan, tadikan ay ayaten. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dodong. Suportarak mo ida tatang. Jak mo ida baybayan. Ay, di ka lamaas yan kadagiti agiida.
Kasta unay a panagsangsangit ni Ana. Anyat mabalin kong hay. Gadyak mo't nga rod ay ayatanin ni Ana. Apay! Anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo anapimpintas tatang. Napudaw pa'y kan sexy. Awalan! Naulaw kan dodong. Inulaw na kadayta babae. Ay ayatag ni Jenny tatang. Isuti ka laysak. Hay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo ni Jenny ah. Kan nasingpan. Awan makunayo kin kwa na, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amok to kada kayo. Agawitan ni Jebalay da nanang kin tatang ko. Ijayin ti pagnadan ta, Jenny. Di nak nga tarautan jay asawam. Mabutungak todo. Saan? Kabutang nakday jay. Kan mo isa, awan karbangan na, tasan kami ang nagkalaysa. O sige nga Rod. Tapno makatipid ta iti abang. Ang kasla masadutak mo nagtrabaho iti mall. Makabannog mo't ngamin ti ag sales lady. Agmal-mal man nakatakdera. Ala, di ka nagtrabaho. Tas yaklat tanti manggad, ha? Sige nga Rod. Ang yaman na ka. Ag tagibalayak langan dodong. Ipamaysak ti mga sikasukan ka. Ne, apay ngay asikati agin innaw bakay. Sika lang aruden tinaglutaw, sika pa'y taginaw itinanganan tayo. Anyang iti kukun di manugang mo. Ha? Diyan ba? Nakaidama rin iti silida. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla isupay ti ilutlutuan dito'y balay. Di pa'y tumulong iti trabaho. Uy, nga Rod Ibagam tuman ka ni Dudong. Tapagpagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam, Dudong? Inakika ni talawans na kita anak ko, Jenny. Anya? Asan? Iti anya agapupay lang ay kamida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga Rodan iti nada. Ha? Yeg mo ti kwartam. Taipaw it ko iti lugar mi. Siyak ti rumba nga pang tidam iti sweldom, Dodong. Jenny, Agtungpal kay ti kayat ko. Wenno, agsinatan. Agawid ako ni lugar mi. ay saan ha? Saan ka di aday tasinsin at ibagbagam, Jenny? O sige. Yakon iktan iti kwarta dagit anak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. At iti kwarta. Sige, taipawid ko ijay balay. Kasapulan dati kwarta ijay. Kan, wen gayam. Mapantan to ijay lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. O sige. Kaano ta amaban, Jenny? Apay ngay kakala nga gawid, Jenay. Kanururayak ti pawit mga kwarta ngam jak mauray. Di kalamasya ni ti amam. Lakayan ngam kapilitan ngagtrabaho latta. Tapnad na pangalaan may ti kanan may. Kan kang runaan ti amin kanan nagitang nakmaw. Ha? Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa dya ko nagpawit. Ta ala kon dagiti anak ko. Ay ka nasaya tunay ano alamidan. Tanay, marigatan kami ni ti amam. Alamidan na 5. Ha? Katuwanan Lukas ta. Agdali mga anak mo, Jenny. Wen Dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadua kan maikatlo, sabali mo ti amada. Kat dagiti mo't maikapat kan maikalima. Nakabalod ti amada. Ngam sininaak idaaminan. Anya? Kunak man no balasang ka. Kat balasa kang muta talaga. Naganaka ka balasang. Saan lang kami namadlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya? Apay, maupay ka na ya? Di na kun kayat? Tanaamwamon nga adalima nga anak ko. Ang kukwa. Saan mo kidi? Naklatak lang, Jenny. Ket, anya ngay. Okay ka dilain ken ka no ikuyog tandag iti anak ko? Kaasida nga min Dodong. Ngam no di mo kayat? Agbati aklangan dito Tapno maasikaso kida.
ubing da pa'y ngamin. Sige, ikuyog tayo dan. O sige, saan nga ije balayo ti pagawidan tayo? Agsubli tayo ti sigod adagus ko. Anya, di agabang tayo manan. Katanya nga rod ngay, wana. Diyak namin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun? Ipadlaw da launay adidak kayat na manugang da? Ad payad tsak kayat ti da Nagbali na maag ken ayat jay anak maulakay. Agasum ngay ta 5 asyuman na. Iso timang biag amin kadagi jay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni Ana. Saan nagpampanunot na ya, Dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Kamjay mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan iti kanenda. Ander samo ngamin jay anak talakay. Kat madlaw may ngander di saya dyan anak ta. Paspasurot iya sadot nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka manganan no jak agtrabaho. Tadi mo't mangtad apulos di anak yu iti para kadagiti anak na. Ay, hawin nga rod Jay ke saan na apo to hindi suportaran nan. Kasanaon dagiti apo kaw balasang kaw. Pangibatsyam nga ikadakwada. Ibatik ka dananang ko Uray tad datay burido kakabsat mi akatulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Ako pasensya kan Gapao iti aramidon ti anak may. Ada kasapulan dagiti ubing iti pagadalan da, Dodong. Yeg mo ti sweldom no nakasweldo kan. Inton bigat pala lang ti suldok, Jenny. Okay. Mapanak nga ro di opisina yung intun bigat. Ta siya kung ti mangalay ti sweldom. Siyakton, Jenny. Itad kumalakin ka apaman ang makaawidak. Ay na, jak makaura yan. Inak makitsenda no bigatan Awan karga di ref. Kan aywan, awan gayang bagas tayon. Inkanto dumawat ka dananang kantatang mo. Ta adu ti bagas da. Adu ti rikda. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta. Paggatang tayo kit di iti masapsapol dagiti ubing. Sige. Mapanak to, Jenny. Nakapakiskis kayo, nanang. Wen, apay ay Bumuludak man pa iti bagasyo. Tasukatakton at dakwartak. Na, apay, naibus manan, tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw, takasanaw, nagadumot ti pakpakan ng anak ko. Agasam ngay ta 5, asyuman mo. Sa mainayon pa jay sadot nga asawam. Di kayo nagsermon, nanang. Tanyang kat anak mo't dagi Jenny Jenny. Ken imbilang kumatin idang anak. Masya anak kadakwada. Masyan ka kadagitisan mo aputot. Ngamjay mismo aputot mo. Di mo pa'y ida malagipan. Di mo pa'y ida kumustaan, may. Inak to daw asin ida no madamdama. Tayo nak iliwan ida, nanang. Kasta no kasta kumapay la ide o di nagmayat kuma anak ko. Ala, mapan kalata. Bareng malagip da kapay dagiti anak mo. Ni, awan nagsasaura. Di ko na yun. Jak makadlaw? Ay, di nakpadpadasa na. Isumatla ajak mga aba. Tadag sasaor. Jenny! Ha? Ni, Dodong, abay nga da ka dito Isumot la nagbit amay busti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid kuking ka. Kwa, italaang mat, Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga impagadang agsugsugal ka. Ngamjak laing kang kano dagiti dandanon da kanyak. Ngampudno gayam ti bagpagata kanyak. Ala, agawid tan, Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, apay di ka gulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanyak. Ayan dagiti taddo mga ulas. Diyak kay tadda ka ulas na. Naglawa mo ti ulas ta.
Sigud mo't nga kakaulista. Mga lakay ti may isang ulas kunak. Sige, mabiit lang nga ron. Dodong, kano ngay ngagkasarta? Saan ang ti kasar? Anya? Kunam, ikasar na. Iti dayta. Ngam saan itan? Manugal ka magayang. Kan marigatan ako namang biyag kadagitan anak mo. Iso nga isublim itan kadagiti tatakkel mo. No kastamat laeng, panawan da ka nga rudan. Napat patagdagiti anak ko ngam sika. Di pumanaw kayo no kasta ti kayat mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Ha? O di wen? Day talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laeng ti kayat kuken ka? Simbangpit kanon ni Ana. Ingka pa siya rin Mga no adda pa'y tsansa ama urnos ti amin kada kayo. Mapakawan na kata ni Ana nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay kapag saritaan nyo imbag dayta anak ko. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si Kamagayam, Dodong. Nakaumay kamat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasaya at latamat, Ana. Si Kagay, kumusta kan? Anna, sweetheart, who's that? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dodong. Asino si foreigner di tao nag-ana? Asawak, Dodong. Sumrak ka atayam amo ka. Ay, saanan. Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, Ana, mapanak ko. Nalpay ta baga kiti daydia kanito, gapo iti nakita ken namwa. Nang namnama ka maurnos miti amin kada kami kani Ana, ngam saan mat gayam, kadan foreigner na. Kat nagkasarda, kat nadan day ti duangan na. Bimawi akmet kadagiti duangan na ko, kat mangmangteda kiti suporta kadakwada nga oray amo kanapintasen ti biag ni Ana. No malagip ko tinapalabas, agbababawi ak, gapoy tinaramid ko kani Ana. Katita agmay may saklatan, tadya kon nakirelasyon, tayong pa may sakon ta atensyon ko, iti trabaho, ken kadagiti duang anak ko. Alakastan, tuy kabsat mo gayem mo, Dodong. Ala gagayam, di tamanan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script, kan para iti drama ti gayem yo, Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless. Iti tunggal maysa. Naimbagmanan nga oras tayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti kapadasan ngayon tayo drama itakot manipod ka ni kabsat inyang san napod no anagan. Ngamsakbay na makablawa mampay ni Jaisel Fernando, Edgar Yusores, kani Elma Rodrigo. Kastiman ti kuna ni kabsat inyang. Dear manang biyanang, may sa kabalo kat ada kakaisuna nga anak ko, kat iso ti kadkadwak iti balay ko. Adaw gali ka man ang gundaway, ada nga minagararamit anak ko kat nalay nga grigalo. Tunggal sa rungkaran na ti anak ko, adalat tamot irigalo na para iti anak ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Naimbag nga oras yun, Ana. Anda ni Norma. Ay, si Kamagayam Aladen. Wine, at dati anak ko. Ay, hey, anya ngay day ta imut mau baro. Ay, kwa. Limasyo pao. Ken may sa abigawa pansit. Ay na, ay nagkibasain. Anya, supaw day tangay. Asado wano bula-bula. Asado, Nana. Ay, wow! Mayat nga raw da. Paboritong day tabarag. Malalala, sumrakan. Tay nakayaban day anak ko. Wine. Uray, di mo nikatayin ta chinilas mo. Ha? Isarap mulatan, baraw. Norma, agsukat ka. Taada ni Aladdin. Umay nakamanin pa siya rin.
Ha? Mayat mo tibadok na lang. Agsukatak pa lang ngaya. Uwan agpado ka, iti sleeveless. Kuntay medyo nakiting ti ipantalon mo. Tapno, masisirap dita kinapudaw mo, anak ko. Aday takay manon. Ngamne, di mo pala aklunan, why? Bayab nga agarem lata. Pang subukam, no talaga mo ila napudnukin ka. Why? Anya? Alan ano man, aklunan na ko na. Pangaasim. Ay ayatan ka unay. Sigurado ka. Ay ayatan na ka di talaga, Aladin. Uwan nga rong. Alan aklunan na ko. Ay kwa. Jack pa'y mo nakasagana ang makinobyo. Ay na, bumakit kan abalasang Norma. Magpakpakipot ka pa'y laang, aklunan nakit din. Amukmut lang ada pa nagayat mo kanya. San aya? Kwa. Tingi-tingag pa anay bagtirik na ka, ha? Kanong tupay ngay. Mapaning taldaw. Tapno makapagkasarta ko man. Wan, agkasartan tumatlaang. Ngam saan pa nga itaa? Tadi ka pa'y mga rod inaklon. Aganos ka, takas ta talaga ti agarem. No di ka makaanos, di sumapol ka niti sa bali nga armam. Ay saan? Sikati love ko, Norma. Sikati kayat ko nga asawaan. No kasta nga rod, aganos ka, tane, jak pa'y mga min makadesisyon. Narigat nga min tagdardarasudos ang mga deng. Iso pasensya kan Aladin, no di ka pa'y lamaaklon itawan. Sige nga rod. Agano sak. Basta di nakto ko mga rod pa ayan Wan, pangaasim. Manungay tiintid ni Aladin kat ka akwarta. Ni, awang matintad na akwarta nanang, adaya. Na, kunak man no kwarta jayaw awat na itaykin ka. Saan? Tissue ang brown. Pagpunas ko kano itilingat ko. Na, ay kita tamang ano matinagtirik namken ko parigatem pa iti gusto. Tapno regalwan na ka. Kano aklo na madagaw sayawanin agsardengay nga agregalo ken ka anak ko. Ha? Sa mga agregalo ti lalaki kay no ararmon na pailaang ti balasag. Ngam no nagasawa danto na awan la mo ka. Pagan ano da ngay ti mang regalo ken ka no asawa da kan. Suadi mo pala aklunon ni Aladin. Why? Tapno agregalo latakin ka anak ko. Ne, at dama insangpit mo ang nakabigao apansik, anak to. Wan tatang, hindi yukot yan day ta irigalo kin ni Norma day At datain lasin ko ako kayo dyan lamisaan. Kinalubak. Nakaadukan iti regalo kin Norma. Awan sama inamnamam kin kuhan, anak to. At tatang, agpakpakipo lang day jay. Mariknak, kayat nak day jay. Madlaw mo met iti babae. No tarik nanakin ka wano awan. Sa bagay magkindi Ngumnay, kita tama ka no agbambanog ka lang mat anak ka. Sayang tigastos no ko Saan tatang? Asawaag to ni Norma. May nga orasyon na inyang. Pasyarik man ni Norma. Hey, si kamu gayam Aladin. Ala, sumrek ka barok. Awan sa mo, bi mo ita barok. Wala na. Ta awisik ko man ni Norma amangan iterwar no madamdama. Aya. Tugaw ka. Baraw, mabalinti sumurod. Wala na. Mabalin. Sige. Talo tayo ang mapanmangan ni Terwar, nana. Sige. Mabit lang nga ron tagpilisak, wan. Oray ta nagdigusak idi agsapan. Mabit lang. Ayabak pa'y gayam di anak ka, wan. Nalipatak bitay. Masadutak kumarumwar nanang. Masadot nga. Kakaiso na nga adagi libre. Laki dahin, nagpulis ka. Agur-uray ni Aladin, di salas. Awan no,
Ingkapay kasarsarita be sa kanto ag bilais intong madamdama. Apay no da kayong tirumwar. Masaduta ka talaga. Ag binulanak ngamin. Nagloko ka. Apay, siya kaya ti ar-armon ni Aladdin. Kasi kamay. Naimbag no kayat na ti agilibre no awang ka. Kaya't na siguro tamabain ka da kayo, nanay. Ay saan? Basta talo tayo arumwar norma. Mabiit tayo laang may. La. Intay lamangan. Oh. At iti pagpilyan iti makanan na. Agpili kayo iti gayat yaw. Orderon nyo amin akayat yu akanan. Ay, nakapilya kita yun, Barok. Anya ti order yaw, nana? Daytoy man kanyak, Barok. Kan daytoy. Daytoy pa'y. Sige, nana. Sige nga, Norma. Anyat kahit mo kanan. Daytoy latan, Aladdin. Sige. Ay, daytoy pa'y gayam kanyak, Barok. Tapno, ada pang dessert ko ako nada. Sige, nana. Mabit lang, ha? Taaya back to waiter. Nanang, nagadumot yung order yun, nay. Maibos yun dagi jay. Ay, i-take out ko, Nujak maibaw. Apay ka, boy. Alam niyo, nanang, di kay lagbain. Orderin nyo amin na kayat yaw kung nanangaraw. Di ka di agkapoy-kapaw si ka, Norma. Kakaisuda libre. Aladdin, Barok. Madamag kumanlaeng, manumo nga iti sweldom iti panagmik-mekaniko. Dakil siguruan niya. Saan man, nana? Eksakto lang. Una nga matlays, adda permanente nga trabaho, Barok. Kaya't kaunay para kan ni Norma, nga may nagagat ka na kaw. Nasingpay kan saan ka pa'y anaimaw. Agyaman nga rod, nana. Basta anusam nga arman, jay anak ko awan, tapat siya. Kaya't nakaday jay. Agpakpakipot laday jay kay. Amumutan ti babalasang nukwa. Agpakipot da. Wen, ngam kaslam matuo ka nakman wa minsan. Nagbayag nga klunen nak. Bayab, turugak daw, Barok. Ibaga ka di na ipaybayag ti panangaklon na kin ka. Alaman nga rod, nana. Aywan. Mabalinti umutang, Barok. Manuti utangan nyo, nana. Ay, kwa. Uray 5,000 kuma, no ada. Tano kwa, kasaritak no madamdaman ni Norma, akloden na kan din tumbigat. Ha? Ay, sos baro, kabuteng nakti anak ko, nuan niya ti ibagak, tungpalin na adagaws. Adda ka day maipautang mo kanyak, baro. Awan kwartak dito'y nana. Adday je balay. Umaya ki balayo, baro. Asidig mo laang. Ha? Sige nga ron, nana. Agpakadak lang kin ni Norma. Nek, adda ka ba dito'y balay, Marek? Apat? Anya, gagana? Ay, ewan. Adala umay kubuludan. Bumuludak man iti dagaw kan Aladdin nga anak mo. Ha? Apay, pagusaram iti dagom ay amare. Ay kapag dait ko anya pa ingay ko ma. Ha? Nagadayumot ti umay mo pagbuludan iti dagoman. Asidag pare, manula abinutaws, nagasidag. Papanan nyo, nanang, maluman Nagawawis ni Romana. Ada ka no papanan may. Ay sus, di kay man makikuykuyog ka ni Nana Romana. Tanabisyo day jay. Amang ano isungsung na kayo. Ay na, sana problema day tabisyo. Tabakbakitan kami. Ipapasmin ati aginjaw. Tamanula atawadan ti panagbiag may dito'y rabaw ti daga. Nanang, Kin maisa amo may ti limitasyon may. Sige, papanak ka. Amangan no marabianak man.
Wano saan, makiturugaktan ije balay da rumana. Mano tibalon mo ditain yang? 5,000 rumana. Mayat nga raw. Si kapay lati makamu itanya. Ta siyak tuno sumarnaw. Pangabaken ta day ta. Ag triple day ta numadamdam ah. Sa anak nga expert iti ay ayam yaw mare. Isuasikan ti mangidaban. Wen, awan problema iti day ta. Isilaang maray. Anya kamitin rumana. Kunam pangabakam jay kwartak impaabak mo ba? Ay, pasensya kan mare. Agmamalasak mutten. Italaang matakastoy. Sigo na mga babakak no kwa. Sana balita bumawi ta numaminsan. Awan kwarta ko. Kumutang ka manon ah. Sana balita nasingpa mo dya sutor dya anak mo. Utang amkit di tidakkel. Ta sigurado adin ang tumala pabayadan kun ka. Hindi nakisuraw. Tamok ter aramidag. Ay, agawit naman laagay. Sayang jay 5,000 ka. Bumawi ta numaminsan, mare. Saan eh? Awan pa nagtalagkukin kan rumana. Ay, naimbag nga oras mo, Aladdin. Ha? Ne, hindi kayo magayam, nana. Sumrak kayo ah. Ay, jak sumrukan barok. Ibagak dito yung tigagarak. Ha? Anyat gagara yun, nana? Akwa, panayunak ko matay utang ko kin ka. Pagpuunak ko ma, itinegosyo. Agla ko ak itiwagwag. Dua abultaw dyan gatangag. Iso 10,000 ti ka sa pulak nagkaw. Ha? Pag-aasim ka di abaraw. Di ka madanagat. Taaklunan na kan jay anak kaw iti mabiit. Mabit lang nga ron, nana. Sumrak kayo. Taurayan yung kwarta. Ay na, agyaman na kaladay na kong. Ay, talaga, naparabor ka anak ko. Kayat ka nga agbalin naman lugang. Paglakwan nyo nga itiwagwag nanang. Nagadumo na kita ginatang yung awagwagan. Padasig ti agon line ceiling ako nada. Nangalaan nyo nga itiinggatang yung kadagita. Kainutang ko ah. Ay na. Hey, nagpipintas mo tindag ito'y natumpo ng awagwag. Oh, wow, Ala, wow. ayun. Wow, branded mat abadbado kan jacket dagita. Ay, nangina dagita no maila ko nanang. Ay sayang da ito'y numayla ko. Kukwa akong dagito'y. Anya, di malugi kayo no kasta, sa painutang yu tinggatang yu dita. Saan na balin makamuditan. Basta kukwak dagito yun na ba daw. No, at nadya kurso nada, isuntaon tilakaw. Ay, sayang dagito'y numailakaw. Branded ko naman. Maudin da ito panagutang yung anana. Tane, adun ti utang yaw. Wine, promise. Diakon umutang kin ka baraw. Wayne, ta usaran mi kininorma dyan na batay na og kasar kami. No aklunan na ka. Ay, wine, aklunan na kadayjay. Siyak, di makamaw. Nagbayag mangar nga aklunan na. Mabitayin baraw. Ibagat ta aklunan na kan. Kaya't nakajay anak ko, wala din. Norma, di may tadda panagayat mo kan ni Aladdin. Ha? Apay nga amuyo nanang. Ay na, uray di mo ibaga, anak ko. Amo ka kurso na damit ni Aladdin. Oray asino mo siguro babae. Talaga nga gusto kan kwa na. Ta, nasingpait kan nagagayt. Naparabor pa'y. Nanang. Iso nga aklo mo ni Aladdin, wine. Ha? Kunak man no kunayo ajak pay laklunan. Aklo mo. Kasi mo. Aklo mo. Tulagan tayo ti kalay sayaw. Nagkasar kayo kidain. Kasano nga Norma? Aklunan na ko na. Hala. Wanan Aladdin. Oh, Ay ayatan kamat. agyaman ak Norma. Maragsa ka nak.
Inayat nakmatlaangan. Sigudan nga agayatakken ka. Linaplap daklaan ti bagik. Tama nga no ko na mga isi tugetak. Oh. Kasano? Agkasartan? Si Kaman. No anya ti pangadang mo di si ti masurot. Ay na, kamaudyanan na. Ang kalay sabay langin dagiti anak ta abalayan. Ay, huwag nga raw na abalayan. Ay, naanos ni Aladay na nangaram ken ni Norma. Ta medyo nabayag nga inaram na. Uy na, ta nagpakipo mo iti husto ti anak mo abalayan. Sana pakipot ti kasjay. Inamiris na la na imbagtirig na na. Ha? Ay, huwag ka di. Agaw ko lang, abalayan. Kasanungay. Da kayo mo ti linalakyan. Iswa gastos yu amin anya, abalayan. Tanay, awanan kami. Awan may tulong may nga agin na. Iso nga anusan yun Weng, talaga ba agastagay? Gastaws ti lalaki ti amin. Iso adi kay to ag gastaws inton kasardag iti ubeng. Itatanalpasan ti kasarmikin ni Norma nanang. Ipakitak ba ito ka na kayo? Oh. Na. Anya day taanot, bawk, barok. Listahan nagiti utang yo, nanang. Anya! Na! Kunak man no di mon pabayadan dagi jay, ta inasawa mo ti anak ko. Saan, anana? Awang mo tulagan tayo akasta. Basta timbagayo ide, umutang kayo. Iso pinautangan kayo. Nasurok a 50,000 pesos amin analalayo kanyak, nanang. Urnong ko dayjay iti mano atawin apa nagtrabaho kas mekaniko. Iso abayadan nyo. Tapno adda pangrugyan mikin ni Norma. Bakwa. Wala no saan nagapo kanyak, di nakainaklaw ti anak ko. Dinuruga nga aklunan na ka. Pagyamanak ano kasta nanang, ngam no utang kat masapul abayadan. Awang ka di konsiderasyon mau. Katugangan akmutin na ka. Apay pabayadan pa'y laeng aya. Wala ata kwartak dayjay nanang. Pangrugyan mi kini Norma. Pagnegosyo mi. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Tulungan nak amang singir kini nanang Norma. Tigayat na. Ilibre kong dayjagan ko na. San amabalin Kwa. Awan mo't kwarta ni Nana nga pagbayad na Aladin. Diyak matbursaan agbayad ka. Uray ininot. Basta bayadan na. Uray linawas nga agbayad. Sige ate, ibagak to. Alang pag tinulungan ta asingiran ni nanang. Pasensya kayo Nanang ngambilin ni Aladin asingiran kayo kano. Ha? Anya mo da nga asawam. Sige rin nakpailaan. Apay saan alibre da jay aya? Agasawa kayo mo tay. Kwarta na idibarupay laang dayjay Nanang. Isu nga dakarbangan na nga agsingir. Ha? Jak laim pagaro pa kas jay ti ukali ni Aladin. Kung na man lano nagsingpay. Sinamki din. Ha? Ay, saan Ay, ayatok na Aladin. Apay kumasinaak ngay. Kan may isa nagkasar kamin. Siya ti patsem, Norma anak ko. Sinam ni Aladin no ko sinam. Lading ito. Ngamdi kay mapatgan iti dayta. Nagkasar kamin iti asawak. Kan ay ayatok unay. Anya? Agbayad kay kidin. Tano di da kay ipabarangay. Urayin inutan nyo abayadan. Nay, papanam kumaray. Inak man makilabada, mare. Isupay titangdan ko, tapagbayad ko iti utang ko. Ha? Utang mo kin ni Aladin ang manugang mau? Wine, Romana. Na, kunak man no libre dayjay. Apay pabayadan na pailaang. Huwag nga raw. Iswa masuro na kiti dayjay lalaki. Kunak nga raw da sinahan lang jay anak ko.
Di na mo kaya't maray. Na-inlove sa ni ti dayjay a lalaki. Ay kat siyempre, asawa na nga rudon. Ingka gumaak nga ruti nagtrabaho kat iniinot a binayadak ti utang ko iti manugang ko. Nagsakit tinakam ko'y didamo, taninamnamak at talaga adinan pabayadan ti utang ko kankwana. Ngambay at ti panaglabas ti aldaw, naamiris kumatla nga siyak dayan ti bidot. Mababainak iti bagik. Tunggal malagip ko day dyan ngay nararamid ko, lumlum na dak itibain. Alakastan, ti kabsat manugayem mo, inyang. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, ti kapadasan ni kabsat inyang, dito'y drama tayo, Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your notes para ti script kan para ti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagnina, kada tayo amin. Manipod kani Kabsat Rohel, sana pud na nagan, tintay patangatangay drama itangam sakbay na. Hello kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Makablawa mampay, da Sir Armando Baubawen, Sir Jose Apostol, kani Ma'am Maricel Kaling, ni Talavera Nueva Ecija. Kastimanti ko na ni Kabsat Rohel. Dear Manang Biyanang, Jack ilibak asyak tay lalaki asan amapnek, wano makontento iti maysa a babae. Pasaray adda chicks ko, ket no matiliwan nak ta asawak agbalbaliwak, ngam kalpasan ti sumagmamanungal daw, aramidak tumanan. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Nagapgap wamanan, itayan di bruhang ako la si Sem. Tangiwa mo mamay. Kababain ka dagiti karuba. Ibabain nak mga asawa ma. Dalay. Apay, ibayin mo ti kadat babaem, ibayin mo ti aramid mo, Rohela babaero. Agulimag kakunak mo. Oh, umay ka. Ala, mapantay ito silet. Talasem. Manyaman ti sangsangitam ngay may dito'y balaya, hindali. Jay manugang yo ha, adamanan babae na. Nakitakti konversasyon na iti cellphone. Kanayon dagayam nga kit-kita ijerwar. Anya? Ay, dali na naku aya. Aginggat ka ano aya, ti kasta, apanaganalos mo. Idi pa'y lang gamain ngay pagpagak, asina amaw na jay aruhel. Anyom di mo mapanawan. Kuna namat ngamin nga balbaliwan nanang. Madamat gayam baromanan nga siyaks na. Isunga road, apanawa mo. Sina amaw. Takom sumisyon mo lati ipapay na ka. Di lamasyan kan ka nga asawa na. Kita man talangam, kita. Nagkutungkan, bimakit pa'y tilang amaw. Una, taga po dahi ta iti stress. Kano nga raw na sinaam? Ikakpa iti last chance na nanang. Barang sinaan na na dyan nga babae. Kasaok tumanan no maminsan. Dalin ba kay? Itay pala kasarita ka. Sungbatan nakmat Kasarita nakmat ba kay? Sorry ka din. Promise. Agbalbaliw akon. Kare ka nga kare ngam awan mati matungtong palmo nga karim. Nasaysaya at laangan no ipanaw kung dagiti anak ta. Tadya kayat nga makit kita dati kanayon nga panag-apata. Ay, saan abakal? Anya ka di? Ornusan tate amin ka data, ha? Di mo mat ipanaw da kita anak ta. Amumot nga isuda ti agas ti bambanog ko. No napatagdag iti anak mo kanyam. Apay nga ron nga kastatar aramidam. Apay nga agbababae ka. Las day dayon. Promise. Mabanbanog akon, Rohil. Namin adon nga daras nga pinasakitan na. No matiliwan ka, agbalbaliw ka lang iti sumag mamanong aldaw. Inton kwan adamanan siyaks mon. Ulitag dalin. Maudin day at chicks ko. Promise.
Mala, uston dalin, wag. Di ka nagsangi. Mala, umay ka. Taarakupan ka man. Isunan, dali. No kasta? Namati nagsinatan, Rohel? Wen, Janin. Pudo matimbakin ko na. Asika tilas. Sika ti maudi a chicks ko. Di ka nayunan. Kan isukat a chicks ko, Janin. Sabay ko mga ruda. Naaklon ko ti agbalin ang number 2. Basta di ka nagsapol iti number 3 kan number 4. Okay? Well, mahal. Promise. Si Kanti maudi. Basta di mo mapagimunan ti asawa ko, eh. Tadyak ay ayatan da dyan. Si Katay ayatan. Ti love ko. Asawa klaang iti papel da dyan. Ngam si Kati pudnong ay ayatan. Agama na, Rohel. Promise ko man. Si Kanti maudi a lalaki iti biyag ko. Diyan ko nagpaari na may tuuray asi. Hello, Janin. Apa yung mawag ka? Adak pala dito balay. Ano to, Rasen? Kunam adito'y kang agarmusar. Ayan mo ngay. Pasensya ka, Janin. Naladawak anak kariing. Apay, napuyatan ka? Anya tinararamid yu iti asawa mi di rabi eh? Ha? Apay napuyatan ka? Ah, ay na. Awanti naramid, min. Diyak laang makaturog. Di ka kaya makaturog? Nga mapaya di na kinawagan? Diyak kaya't ang madisturbo ka. Alan taamangan numangag naktasawak sa nabali. Agdiretsuak di tayong tunmalam no madismisa kiti trabaho. Sige, sa paang tiwaya. Wan, sige. Babayan. Maditel daw ko, Chris. Ne, apay aya, Janine. Anyaman ti pakapadpatripa mo. Nagapa kayo man ng itinobyo. Makapasulon nga, Rod. Napuyatan ka no idirabi. Anya nga tinararamid day kasawa na. Apa yan napuyatan? Ay, makapasulon na talaga. Kasla mapagtita ka mang pampanunot, Chris. Ay, sustay to eh. Awan ka rin ba nga magreklamo? Kanagimon. Taasawa na tayo dyan. Iura man nagpatpat na kasanda maturog. Tagasawa dakit nga ron. Ha? Teksakto pa di asawa na. Tapno agapada. Kat agsinadan. Ay, sos. Maditikas na pang panunutom Janine. Kita ang basit atan eh. No agas asta ka. Kaso na si Kamit, tenti original ng asawa. Dinamot nga minan ay ayaton di asawa na. Siya ti love na. Mapilpilitan lang nga agaw awid ije ayan ni bakit na. Tamabuteng ang maidarom. Ngam, siya ka no ti pudno nga ayaton na. Natural lakas ta ti baga na ken ka. Takas tamat at talaga nagiti papaero. Aramidan da ti amin. Tapno mapamati da dagiti chicks da. Akensyo sa anda nga ayatan dagiti asawa da. Kesyo napilitan dala ang anak ikalaysa. Ken dat dumapay. Agtang na ka man mo't, Chris. Di ka man agpakalain. Amo mayat agpaiso arik na ni Rohel. Di mo man mo't padakso ni Rohel. Taagpaiso amin ngay bagbagana. Siyak ti love na. Iso ngay daw-dawat ko ang mabalo ko man. Tapno nawaya kami nga agpadpada. Anya? Rohel. Rohel, agringkan. Agringkan. Ne, ano ka orasan? Alas 11 iti rabi. Ala, apa nga di nakrining nga dakas. Naimasa mo tin tinaturog. Diyan nga kaya ta madisturbo ka. Malala, agmurmuray kan, taagawid kan, mahal. Ne, amay ko. Amay ngay. Simbakit mo tunti, saka kong dyan eh. Ha? Apay? Ay sus, sumruman nga tanti sakit si saka ka. Nalipatak a bawal gayam timpa si dam itay abukal de balatong.
Anay ko. Iso ay No kasta, bawal tibukal ken ka? Wan janin. Anay ko. Nagsaymutan ti sa kaya. Kat no marigatan ka, magnao, di intun bigatan nga agawid ka. Wan nga ron. Marigatan na kang agmaneho no kastay. Sige, intun bigatan nga agawid ka. Pag tumara kiti hakas ka. Barang pumipyan malamdama. Taagawid ako rerabihin. Apa, nakmanin ti asawa kung siya kagawid janin. Sampay ko matamaawatan nak. Wan. Anay ko. Anay ko. Ne, apay nga agpilpilay ka nga si Mangpat. Anay. Kan, anya turasan? Nagkapwa man na naya. Nag-istamba ka di balay ti may isa katrabaho ak bakit. Tas simuro ti sakit ti sakak. Anya? At tas hindak amay kontra ti sakak. Iso asimuro manen ti sakit nan. Agsasaw kay tagpay, so ano anya? Pudno ti bagbakak bakit? Itaamot namin ati sakaw. Medyo limtag pa yun Sige, mga nakangarudan. Mabsugak pa. Pinakanak di katrabawak dalin. Dito ti agas mo, Rohel. Agtumarkantap na agimbagan data sakam. Pagyaman ak bakit? Uray suksukat nak, asasi kasuan kalata. Taasawa kakat nga ron. Dito ko mamat ti kita ama. Ti sakripisyo kanya mga asawak. No ada na sakit nga rek na iti bagim. Siyak ti mga asasi kaso kanya. Way, amok na kita regligat mo kanak dalin. Di ka matanaga. Amo matgayam, nga mapay nga ron nga agsisiks ka pa lang. Last day dahin ko na may promise. Sigurado am lang Tano mapuno anak, hangko nga mo. Baka marakrak ti pamilya ta. Ipanaw ko dagita anak ta, kadya kung ipakpakita kanya. Ay na, di mo maarami dun ti kasta dalin. Nagbalbaliwak na nga rin. Diyak kaya't amaya dayo dagiti anak ta kanyak. Patpat gakunin dagta anak ta. Katsyak ngay nga asawam. Patpatgam, uno? Patpatgan ka Patpatgan kayo kadagiti anak ta. Kay, kumusta kayo ni ti asawa, anak ko? Mayatan nanang, naurnos may mananti bagbagimin. Pinakawan mo manan. Madamdama, agbabawi kan tumanan. Oh, look-look-wen na kalajay asawam, anak ko. All-ulawin na ka. Saan matkait di? Tamariknak matno sincere pa nagsauna-unuhaan. Seryoso matkait di nga agdaw-daw at iti pamakawan nokwa. Ipagpagapo kadagi di anak me, iso nga pinakawan kumanan. Diya kayat ngamin nga marakrak ti pamilya mi nanang. Sapay makaama matdagi di apo kuyo, kaya dati amada. Ala-ala, sapay kumbag nga raw tapod now nga agbalbaliwan jay asawam dalin. Good morning, Rohela kay. Kadigdigos ko. Awan trabahong tagta, iso nga nagpabanglwak iti husto kan nagpapukisakpay. Imubing ka mga agpaiso dalin. Para kanyam dito nga panagpapaubing ko, Rohel. Kanti pa nagpapabanglok. Manipod tanta. Rugi akong tagpapintas kan agpaseksi. Tapno hanak nga isok-sokat. Ay, nabaybayak ngamin ti bagyak iti kalabas. Nagbalinak nga lusyang. Ngam tatahang kun nga itulok nga aglusyang ak. Masapol nga agpaubiyang ka nagpapintasak. Ne, di ka trabaho ak tumuawag. Ha? Ayan na, katakman data cellphone mo. Kita ka man Pari dagol tinagan tumuawag. Dita, Sino nga data nga paridagol? katrabaho ak nga ron. Babit lang nga. Sung batak ti awag ni Pari dagol. Mapanak ijerwan. Nariga ti signal dito unag. Ayan mo nga'y, Ruhel. Uro-urayan kay tay pa lang. Nakaluto ako ni ti pamigatan ta. Sige. Umaya ko dyan Agpulasak na bit. Sige nga, Rod. Dito'y ka nga agar mo, sir, ha? Urayan ka. Papa naman ang Rohel. Papayaban nak ti katrabaho ak dalin. Mapan mi kita ang gatangan na alugan na. Agpakpakuyog namin kanya. Ha? Kat, agar mo sar ka pa nga ron Saanan?
Ija ito. Ta sigurado apakanan ni pare dago. Ang sige, agpalilis akong. Ta sapaan mi kan terumwal. Suga ka. Nagustuhan madla ka di linutok ang papaitan ti baka. Wan nga ron. Nagustuha kiti kastaunay. Nga uray maiparit kanyak. Baybayang man day taparit-parit. Si daem kit di amin na kayat mo mahal. Intun pangal daw. Bukal man ang tinutwag asidahan tao. Kaimasak ti agluto. Iiwasak pa iti bukal. Tamangan nulumtag man ng tisakak dyan eh. Awanan ti sabadi ang maluto. Day talaan. Iso nga ano sa mo na, mahal. Masakit man ang tisakak dyan eh. Diyak makadrive eh. Kasalungay ang makaawid ak nukastoy. Amay ko. Balay mo ayan mo. Anyat pagdanagam aya. Urayin lang kung nagit anak ko yung balay. Kung ngayon nakipasyarida. Simruma man ang tisakit tisakak kanay ko. Rohel, adupay ti aldaw. Agtalinad ka pa ilang dito'y balay. Ta si kaswan ka. Ilutuan ka iti naimas asidaam. Ilutuan ka iti adua bukbukal. Si Kaman? At ang sakit tisakak no kasta ti pasidam ganyak. Saan? Saan, mahal? Taagas mo da kita. Luka ka talaga, Janin. Impamuspusan ti panagtalina ni Rohel iti dagus mo. Para-paraan lang, Chris. No jak pagsidaan iti bawal, kanayon nga agdardaras nga gawid. At least, no sumakit ti saka na, adalaang iti sidong ko. No kasta? Saan pa ang nagawin nga gingaita? Wen, Chris, adapay na ang ditadagus ko. Ayan na kanumanon ngay. Adda ka numat ija balay ti katrabahuan na nanang. Limtag ka numanan dya sa kana. Isungahan pa'y nga makaawid. Insend na mati picture ti sa kana. Limtag mat nga agpaiso nanang. Ay kasanod nga iti trabaho na. Saan na simrag? Naglangan ka no nanang. Kunak nga mapan ko iawid. Kat kuna namat nga itulod ka no dya katrabahuan na. Naso, kirto mo nga minday asawam. Amo na ang maipare, ngam si daun lalata. Ay, no, saan pa nga makaawid? Ituludak iti agas na ijay balay ti katrabahuan na nanang. Yan eh. Agawid ako. Ikarigatak tagmanayaw. Urayin da kong dagit anak ko. Rohel, di na kun panawan. Di mo nayayatan ti asawam. Kunam asinaam. Ngam, di mo matla sinaanan. Kasi dagit anak ko dyan eh. Urayin tationg na panahon. Jakon makauray, Rohel. Jakon mauray ang mabalo ka. Iso nga, ibagatan ti agpaiso iti asawam. Anya? Asus, saan ang mabalin dyan eh? Abay, kaya't mo nga agdaron dyan sa hawak. Makaamo di tayo. Basta, kaya't ko nga ipakaamo ti amin kenkwana. Anya tamom, numaamuan na dayta, ang mga no apaan na ka, kat sinanakan, o di nawayatan ton. Nya, ay saan dyan eh? Di mo aramidan ti kasta. Ne, asino ka? Ay, agura ka. Kasla mabigbig ka. Si kadya kachat ti asawak idi nga chicks na niya. Wen, iso ngay maya, tao may kun alaan dagiti kawas ni Rohel. Anya? Di nakakanunay ayatan di asawam. Siya ti ayatan na. Mapilpilitan lakano ang makidenden na ken ka. Ta ipagpagapo na kadagiti anak yo. Anya? Pumanaw kan! Anay ko! Abay nagsipat ka ngay! Pumanaw kan! No di mo kayat nga ipagat-pagat ka! Awan babayan mo nga babae! No kayat mo nga agawan ni Rohel, kukwam lang! Igatang amin tibado na! Hamong ala nagitibado na itoy! I-provide mo amin nga kasapulan na! Rohel! Nawayatan nga din na!
na kan ti asawang kanya. Ti kunam, pakaragsakak tinaramid mo, Janin. Riribok tinaramid mo, Janin. Awan karbangam, amang sungat-sungat iti inadag kita anak ko. Apay nga yakas ta ti bagbagam, Ruhel. Kunak man no siya ti ayatem. Apay nga yakas ta maten, Ruhel. Kunam, di mo paganano ti asawam. Kat nakasagana ka mangisina ken kuanay din yaman nga oras. Gitakan! Bagtit na dyan babae dali. Di mo patpat yun dyan. Kaya't nala dadaulan ti pamilyata. Pumanaw kami Rohel. Ah. Itad kunti wayawayam. Namin adon nga nagkarikang agbalbalew kan. Ngamawan lang tamot gayam. Inaramit ko amin nga kabaalak nga mangipay ti kasapulam. Amin nga panag-asikaso impaay ko dayta. Ngam talaga nga saan ka nga mapnak iti may nga babae. Isungawan mabalin ko. Di na kumama panawan at alin. Di mo ipanaw dagit anak ta. Maasik ako mamay kanya. Ayaw ba mo di sheks mo? Tyson ti kadanam. Sige, mapan kamin. Panawan da kan. Dalin, mabit lang. Agsubli kayo. Diyak makakamat ka na kayo. Talimtag ti sakak. Dalin! Nakitam ka din ni Janine, Chris. Ala, awanan Pimanawan, Ruhel. Nasakitan ka no iti husto, gapoy tinaramid mo. Iso pimanawan. Simurutan itila kaya bak na nga garaaram kin ko nga. Ha? Panang kulag, lipatan mo diyagayim ko. Tadan sa pali anobyo na. Simpahang matantipyag mo, Ruhel. Nanang, pangaasiyo ko ma. Ibagayo no sa dino abanda ti ayan dadalin, tasurutag ida. Lading itet baraw. Ngamjak amaw tinapananda. Nanang, pagpag-aasya. Parinto mga kitisangwanan nyo. Ay. Ibagayo ko man sa dino. Di ka pa rin tumangiti sang wanak abaraw. Tauray agan ano ka. Awan na talaga ti maibagak. Tadyak amaw ti ayanda. Nanang, sige na. Basta ti makunag, kastoy. Napunwanan jay anak ko. Nabayag agundaway nga inaw awat na ka. Ngam, nagpatingga siguro mo ti pasensya na. Adamo rik na jay anak ko ang masakitan baro. Isuasapay kumaa ta maawatam no di nakan kayat. Aklonum kumaday ta baraw. Kasta unay pa nagbabawik ngam naladawan da amin. Taimpanawan da asawak dagiti anak mi. Awanan ti pakakuntakak kadakwada, tain black nakmatan iti social media. Manipod idin, diyako nagsapol iti sabali a babae, taururayak ti panagsubli ti asawak kan dagiti anak ko kanya. Kataging gayta, si uurayak latta iti pamilya, kat saan kamapukawan iti namnama. Patsak ngagsublin tumutlaang ti asawak, kan dagiti anak ko kanya. Alakastan, tugayem mo, Rohel. Alagagayam, di tamanan, di nagpatinggan, di sabali apakasaritan, wano kapadasan, di may sakabsat, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, parit script kan drama to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, Diyos tagngina, kada kayo amin.